manikatang kung kakukubur ka. So kubur na siyaw pulago siyaw. So kagidam saan? Manusia. Na so siyaw pulago siyaw. Na ititilagad si ko jahannam. Agi ipo magusintan. So kubur na malibutang sa taman amalibutang. So kubur na malayat at taman amalayat ay pundan na kumiyat. Tausang ka na kubur na taman iman to na matatarong kusiran sandin. Na supsiksaan na pasiksaan din. Na sumakasurga na makasusurga din. Na tuturugan na tuturugan din. Na surarasay nararasay din. Na surarastaan nararastaan din sa manan. Kung kamaki ang may kumawapat ka, na ad na amal ka ako man kakukubur ka. Beri ka praktikal ang ka na nakubur. Bakit tiga may nagkaang kaya mga wasiatan ni Ustad na no. Ako mo ako sa importin apusultanan sa kanan nakubur ka. Huwag ko masumanakan mo na pangistrapping anak mo. Huwag ko masunakira ko sumungkar na pangistrapping anak mo. Diyan ka na nakubur na dan na bawal ka praktikala. Taguin ka na sa bal, plurisin. Namatan sa kapur wala kading ka sa nagkuma. Ay katengon na bumami siya kaya kubur. Inukan ron di sempul. Asal latin yung sagyang kota kaya lot. Orian yan na may ko aun nyo ron ay siriyo. Ito na yung mga gidom yan nun. Baya putero niya namatang wala tala ka napakabulun. Talotay man na plurisin nun. Di. Ay na maputero yan namatan at. Ya kaysa na nakananar kami ron san. Na kay kalalayaman nasa kami na namalo pamirap kelutan na kay ko makalot na naguwa ko ron nakipasilut. Ay do nasunsukian naga ko sa uta sembo lupa na tigang na mata anak iya may ni matarong ko ako sa na duon ako niyan den. Allahu akbar. So nakirago sumungkar na andudan ikaw mairan sangkot wataw. Nag-YouTube da pakiran na mata nuga disukil atasin pupukatan nasi ko panakilid ka. Da pakabu. Nandan ni kay siran kuda amalian. Isiran unuan tunay atay Tuhan yan na dinin masembag. Na berembitan. Umungkar. Berembitan umungkar na may kalot-kalot. Sa pitutak o sisang kaya lupa. Orian yan na aw manunakir ayaw niya nun nasunsok pinakamagarang ko kanukunian. Aw pa makubunian din kun. Bunian din kun. Pakasangatasang kaya dunia na mau pakangaya dunia sa kagarang yan. Orian o to na ando man ikapakatindig. O kada tanong si kumakubur na san kunagikuman. So yang mana niyan na jahannam. Yang kaya jahannam naginan ipinakamalaak kanarakaan wallah. Yang ana na jahannam naginan ipinakamalaak kanarakaan wallah kaya katir wallah na laha sab'atun abwab. Adna tigwallah pito ang mga pamintuan. La sabatun abwab annati wala pito ang mga pinto ang mga pinto o jahannam amani pinto ron likulli babin lahu anna pinto ron apito na uman isati man na pinto sangka na jahannam na adin ama papanto a punishment yan para ko mga tao aso mga amaliran sa dunia namin iduit sangko tao pamanapito ang mga pintuan o kanarakan. Yuti andun ni kapakatindag. Andun ni kapakatindag. O kapakaipustano. Kukubur. Natiron wala ang kutayatan yan. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا Ibum berdan susira namanya mangungkir kafaru ila jahannam siku jahannam azumara aan ang mga kwarto niyan partisipantian an na mga partisisyon an mga kwarto niyan ang bida-bida sira nun inuto na kay su jahannam
laha sab'atun abwab, adna mga pito a pamintuan yan. Aw man isat man na pinturon na dumaday o pagkasudlon. Ando dan ikapakaw mga kafir sangko to ang mga pintuan o jahannam hatta idza ja'uha futihat abawabuha. Ando dan ikapakaw meran ko jahannam nakalkan sa mga pamintuan yan. Bay grupo so mga suldong ang mga kafir. Wa qala lahum khazanatuha, terong kirano kumikibir sang kuto ang mga pinto. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum. Berkanwari da mamakataning rusulun minkum, so mga sugu apederkano. Sugu apederkano. Emana niyan napederkatan. Lagi dengan yang mga ulama iyo. Apa penutul nirarakano. So ngani nama penggulaw la. Rusulun minkum yatluna alaikum apmeti nirarakano. Ayati rabbikum semangat tando kadna niyo. Wa yudhirunakum liqa'a yaumikum hada. Naugian kaya kapakap berat mo itano. Tunay po terun yan. Qalu, terun ang kuta minibum bersih ko mga pamintuan ko jahannam. Qalu bala walakin, kena dun ubar kami dama makataling uma. Walakin, qalu bala walakin haqqat kalimatul adabi alal kafirin. Kedadaki ubar kami dama makataling umuanan na sabna ramiatan to asuma kasiksaan na mapbagian dun umya mangungkir. Walakin haqqat kalimatul adabi alal kafirin qila dukhulu abwaab jahannam. Natiro man wallah udi natiro nagyang kota padi kuma malaikat wallah udkhulu abwaab jahannam sulud digano sangkana na mga paminto anu jahannam. Nagyang kay mga paminto anu jahannam na ayat anu ini pugusen na sama na ayat anu bud kay pakasakat. Na ino ka sakna ayaman nakapangusyata kana mi akam pakampat. Ina ka makapunto so 3 oras. Ayaw kaya pun zaman oh. Rima guru. Ayaw sama niya kaya pun. Kati ni orang ini panto ni orang nangayapit o mga paminto anu naraka. Pag nairon na tenudan tano saya na sa Ramadan na paleden kapakaligtas ko naraka. Sa Ramadan na paleden limu. Sa Ramadan na paleden rila. Dat tabi sa wallah ibaso paganay na limu na baso makalok na rila na baso makalok na kapakalidas si kuya manana naraka. Walillahi utaqa'u fi kulli yawmin wa laylatin fi Ramadan. So Allah na adna pagka pagunian si kuya mayan na naraka umandin gawin na umandin kada daw si ku Ramadan. Man to na kana bamiya tabis umuri-puri ku Ramadan. Paganay apamintuan si ku naraka jahannam na sunar. Sunar. Ikadua pamintuan na su jahannam. Ikatlo pamintuan na sulada. Ikapata pamintuan na susakar. Ikalima pamintuan na suhutama. Ikanama pamintuan na sujahim. Ikapito pamintuan na susair. Ikawalo pamintuan na suhawiya. Giyang kanananar na doon na ng mga ulama kung sayan sang kanan. Apito ang mga pamintuan a jahannam. Kaaya korek na giyang kananapito na dirong pedsunar. Dirong pedang kanananar na inampit tenurun. Ayaw ko na dalil. Agyang ka na nakatiro wallah. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kadna nami matanas ka sadun sapa ka sulod na ka kunaraka. Ay man to na adna pinto o naraka. Kaino pun kunarika sulod ka adna pinto. Sad sa pakasul na kako apoy. Sad sa pakasul na kako apoy na sabnar kaya duwan na sabnar amya lapis na sabnar. Ada lawan yan amya karunden na sabnar. Amya rasay. Pamalit zalimin min ansar na dun na mapmugian na panabang usiran no to ang mga palalalim.
Ikadua na su jahannam nantunay dalil sa Quran. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Mata natig wallah. Pitero ini wallah ku iblis. Dia sututuntan ako pa ganin. Yang kaya akatero na pitero ini wallahu ta'ala ini beginian akapasada na diun di ku iblis. Asadun sa miswaswar kahi iblis. Wa inna jahannama la maw'iduhum. Namata na ini dia kan kiran. Nasudun su jahannam ajma'ina kalangulang waniradna kalangulang waniuhi miya mangunot ko iblis miya mangunot ko azazil na miya mangunot ko jin. Ikatlo apamintuan ko kanarakan na sulada agi na su ikadua ugin na si ikatlo tano na ako na maana ang kanan na lada datanok mana ikagi pasin sa mga dalilian nalagi dang kanan na ketiron wallah kalla innaha lada nazza'atan lishawa تدعو من أدبر وتولى وجمع الإنسان إلى ربه فأوآ. Yang kanan aladah na yan nasuki alayon wallahu ta'ala sa suratul Ma'arij. Kanad na tigwala kamata na sa kanyan nakadig. Anto lang kanan nakadig. Inna halada nazza'atan lishawa. Yang kanan nakadig. Ayun lang inali wallahu ta'ala na peluasanan ko mga kubal ko mga tao pun kulo na taman din kulangan o kubal at tunag-tunag niyang kasubra penaki kasuti kita no tunang to ay gay gira ini tapu yang rekan akon asidu subra pun sa asidu ang kanan alaba Allahu Akbar. Yang kanan alaba ay naliwallah nazza'atan lisyawa na palian yan nun peluasan ang kanan ako bol ka amay din ka baka suldun sutaw sang kanan na kanarakan uri na pinto alaba tunapan sakar pinto sakar babus sakar yang kanan na sakar na inaloy panahan wallah sa Quran sa suratul Mudaththir o kaya liyan wallah sa uslihi sakar wa ma adraka ma sakar la tubqi wa la tadar lawahatul lil Asyar alaiha 19 jangan nama sa suratul Mudaththir sa uslihi sakar sabenar nati wallah pagadumbong na misiran din ko sakar sa uslihi sakar wa ma adraka ma sakar antay mi akan dur kaya Muhammad wanto nang kana na sakar la tubqi wala tadar sakaya susiksa den na plamban yan agudan na imbagak yan manusia kainunta na palen yan tutun ayamanan yan na mas mabisa manang ka na nasakar ay pun din ko tulan ka na taman din ko ulong ka na taman din kumatang ka na taman din ko pisul suldan alawas ka na palen yan din tutun ang ka na nasakar